igama lakho Nkosi. Ngilona gama lelimile emaphakatheni. Ngilona gama lengako konke kwadalo. Ngilona gama lengako konke kusinyisiwe. Ngilona gama lelisikhululako. Ngilona gama lelisiphilisako. Ngilona gama babe lelisithola imihla nemalanga. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ngegama la Jesu Kristu indodana yakho. Lenkosi namuhla babe sikholwa kuwe. Sithi babe ngegama la Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele. Konke babe losendela kona. Siyabonga baba wethu engcwele. Konke losetawusendela kona. uNkulunkulu wethu engcwele, uNkulunkulu wethu lophakeme. Siyabonga baba ubufakazi bebantwana bakho. Buthi nembala bakubonile wena simakade. Ukhona babe present in their lives in the name of Jesus Christ. Yakhuluma ingelosi yathi Emmanuel. Nguye lotawutalwa. Lokusho ukuthi God is with us. Bekasuye Nkosi ukuthi ukhona ngaleso sikhathi. Kodwa nalamuhla ukhona nasemaphakatheni ukhona. Umkhudi wempi yasekhaya ezulwini. Losilwela baba sivikele. Bathi noma abantu ubona ngekubona kwabo bathi bacedzile ngathi. Kodwa yena ale athi hayi umntwana wami. Hayi ngalesikhathi. Siyabonga baba wethu engcwele umusa nethando lwakho. Lusanele sonke namanje emini egameni la Jesu Kristu. Amen. Sibonge bathandekayo namhla emini egameni la Jesu Kristu. Kuba khona abathandekayo endlini yakhe. Sitawuhlanganyela kanye kanye. Sikhonde kanye kanye. Sikhuleke kanye kanye. Sibonge kanye kanye. Ligama la Jesu Kristu. Haleluya. Siyabonga abagcwele bonke ubufakazi lo sevelile la. Kungaba kusho nje ukuthi njengoba saveta kuleli viki leliphelile bazalwane. Ngalapha esontweni alivali lisonto. Haleluya. December nje bazalwane solo sikhona sitawukhonda inkosi. Uyathi sizathu yini? Ngisho kanje. Fundisitshele naka sacala mhlambe emabandla ngala eNorth. Incumbi yalabazalwane bebachamuka eSouth. Bethe ngemsebenzi. So nasekuvaliwe ke bese babuyele ekhaya. Kepha namhla bazalwane. Thine ngoba labazalwane bafike basidalela la, sikhule la, sihlala la, kude eSouth la siya khona. Sanibonani manje. Haleluya. Manje ke lokho bese kuyahlupha kuba inkinga ngokuthi sithawuthi sivalile sisemakhaya. Kodwa shayisane la titolo. Bese ke sekubita ukuthi bese siyabhacelana phela ngoba sithabe sesithaska ingane konke. Haleluya bazalwane. So nje bazalwane ngesithathu siyathandaza lisonto sisenkonzweni. Haleluya. Haleluya. Bangaphi labasi batawuba khona. Haleluya. Nami ngisekhaya nami ngikho. Haleluya. Amen. So ke bazalwane ukwendile uNkulunkulu ukuthi lo Wednesday umnyaka wa 2025 uphela on Wednesday. Hallelujah. Lokho ukuthi prayer bazalwane itawuba khona endlini yenkosi. Futhi lapho siyawube sibonga umdali losiholile asingenise eminyakeni lomusha. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo. Inkosi iqhubeke ibe nathi. Kepha ke bazalwane ngaba kuveta nje ukuthi lo lesithathu wale viki le international ngeke sibe nayo iprayer. Ngaloko ukuthi bazalwane sibhekeke ukuthi sonke ngabe sile. So ke ngeke ke bazalwane bese basibitile labadzala bese nathi sisala sithi senda kwethu. Hallelujah. So umlo Wednesday loyo nje. Kodwa nje asivali bazalwane. Hallelujah. The greatest kingdom. Matthew 13 verse 31 to 32. Ndawucela ukuthi sifunze kanye kanye bazalwane. Live la simakathela namhlanje.
umfanekiso ngenhlanyelo yendlulamethi. Lomunye umfanekiso labatshela wona wawuthi umbuso welizulu ufanana nenhlavu yendlulamethi layithatha lomunye umuntu wayihlanyela ensimini yakhe. Yona incane kakhulu kepha naseyikhulile iba inkulu kunato tonke tihlahla. Kuthi made kufike netinyoni temoya takhele tidleke tato emagaleni aso. He put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants, and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branch." Hallelujah. Live lasmagazeleni bazalwane labhalelwa thine ukuba silifunze bese lisipha kuphila. Hallelujah. Bathandekayo kunaka ukuthi lapha kunalomfanekiso ukhuluma ngembuso wasezulwini. Lenza bayimibuso ema-kingdom akhiwa ngekuthi unqobe letive letincane bese tiyabuthana setiba ngumbuso lomkhulu. Solo ke umuntu adalwa lemibuso iyangena iyawa vukele misha iwe kanjalo kanjalo. Kodwa ukhona umbuso lomile kusembe phakathi ngumbuso wasekhaya ezulwini. Kungakho namhla sitawubuka phasi esihloko lesithi the greatest kingdom. Lapha nginaka ukuthi bathandekayo lithi lelive lenkosi wase Jesu wenda lomnye umfanekiso usebenzisa iparable. Iparable bekungiyona ndlela Jesu abefundzisa ngayo. Ngani ngoba iparable ngumfanekiso lo sebenzisa imvo noma sithombe mqondo bantu labatawusheshe basibone basi understand. Naka ukuthi nawubuka lesahluko lapho sifunza khona kugcwele ama parables. Kunale parable of the sower, kune parable of the hidden treasure, kune parable of the pearl of great value, kune parable yemanets. Bayabuta labafunzi baJesu bathi kodwa Jesu, why do you teach in these parables? Uyaphendula Jesu lapha ku verse 13 kuso sona lesahluko uthi, "This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand." Hallelujah. Uyangeta Jesu khona la Matthew 34 to 35 usilangendasi uthi, all these things Jesus said to the crowds in parables. Indeed, he said nothing to them without a parable. This was to fulfill what was spoken by the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter what has been hidden since the foundations of the world. Hallelujah. Lokho ukuthi bathandekayo lapha Jesu ngalo kwenda lomfanekiso kukhona lemfihlo yasekhaya ezulwini yazama kuyiveta kulaba labafundisayo. Manje lapha sinaka ukuthi usebenzisa nainhlavu lekuthiwa i-mustard seed. Bathi lenhlavu na uyiphethe kuba ngazuthi awukaphathi lutho. So uyabona ukuthi lena inhlanyelo le mhlambe beyingathuka ilahleke kalula. Usebenzisa Jesu lenhlanyelo ngoba kuthiwa lena kwakuyinhlanyelo lebeyisetshenziswa kakhulu kuleyo ndzawo lapho bebakhona khona. Manje usebenzisa yona ngoba ufuna kwenda leliphuzu noma ufuna kwenda lomfanekiso le batawusheshe bawubone ukuthi usho ukuthini Jesu. Uthi lapha bathandekayo lenhlavu noma umbuso wasezulwini
ufana nalenhlavu lencane lena yemustard. Le indvodza yayithatha yayihlanyela phansi. Ngokuthi kulula ukuthi na ubuka lenhlavu uthi buthi kodwa namfaka lendvo lencane kangaka ingabe vele kutawuphuma. Kanti Kristu lapha ufuna kwenta liphuzu naka. Lo mlayeto is not about the mustard seed, but lo mlayeto is about the kingdom of heaven. Le Jesu afuna kubekisa ngayo. Manje kunaka ukuthi kulula sinasifunza lendzaba thina bese sinaka kakhulu lesihlahla esikhundleni sethi sinake nokuthi naka bekisa ngale sihlahla Jesu ufuna kuthini. Ubekisa ngendzaba yembuso wasekhaya ezulwini. Indzaba lena bathandekayo uyabhala Marko 4 verse 30 to 32. Ukhuluma nga the very same parable. Uyabhala Luka chapter 8 verse 18 to 19. Naye bathandekayo ukhuluma ngale parable. Ukhuluma ngale concept yembuso wasezulwini. Lo mbuso wasezulwini bathandekayo akusiyo indzawo yet. Ngicela unake yet. Lo mbuso wasezulwini ukhuluma ngekubusa kwaKristu Jesu emhlabeni. Ngicela kusho ukuthi akusho ukuthi lo mbuso noma lokubusa kwaKristu kwaqala ngalesikhathi Kristu efika. Cha. Kristu abevele akhona kusukela ekuqaleni. Kodwa kulohlelo lwaNkulunkulu wakwenda ukuthi kuyawufika isikhathi lapho khona lo mbuso bese abantu bayaqala baya understand ukuthi hey ukhona lo wasekela lo mhlaba. Ligama lakhe Kristu Jesu. Waphuma Jesu wahamba ngetinyawo. Waphuma Jesu waphila emkhathini wakhe. Waphuma Jesu wakhula phambi kwabo. Wakhula Jesu waseqala iministry. Wakhula Jesu waqala manje wenda imangaliso. Le mangaliso leyenda abantu babone ukuthi nebhala lo Mesiya uNkulunkulu abesithembise yena sokufikile. Umbuso waNkulunkulu. Naka bathandekayo ngisabuka lendzaba yalombuso waNkulunkulu ngokuthi nawubuyela emuva kuGenesis uyawudala uNkulunkulu umhlaba uyawubona ukuthi muhle konke kuhle. Kodwa kwase kwenteka inkinga yokuthi bese kungena sono. And what happened when sin came is that lendzaba yempilo yemuntu yaseyishona phansi. Sekudlanga nokona esikhundleni sesibantu bente ithando yaNkulunkulu. Manje lapha na ucabanga le concept yembuso waNkulunkulu ngulombuso lokutele ukuthi awucorrecta la inkinga lekhona. Lokho ukuthi lokufika kwaKristu Jesu was the inauguration of the kingdom of heaven. Ngilapho khona uNkulunkulu atibonakalisa ukuthi yebo solo ngihamba nani from the beginning of age, but now I want to show myself as one of you. Uthi nakabhala Paula abhala ngaJesu Kristu uthi ukhona the first Adam. Bese uyabekisa uthi nangu the second Adam in the human form who is the best. Second Adam lo ngenasiqi, second Adam lo waba yimvana, second Adam lo wafa wafela tonotethu. Nangu ke sowukhona sengiyanikhombisa. Lokho ukuthi nyalo lendzaba yalombuso wasekhaya ezulwini ngumbuso lekufuna ukuthi ukhule. Kungako ke lapha nakakhuluma Jesu etalomfanekiso ubekisa njengale mustard seed. Why? Because when Christ was here abebukeka alide, abebukeka nje babuka ukuthi hey lo mfana kodwa nimthini lona akusiye inenvodzana ya hallelujah. Akusiye invodzana ya Maria. Akusiye yini lo carpenter lo. But what good can come from Nazareth? But labanye hayi sinesibona umprofeti Elisha. Labanye bathi hayi John the Baptist. Labanye bathi hayi lo munye nje wabaprofeti. Leni because they do not see that the man who was alive, the man who was born is the Son of God. Kungako ke Jesu abekisa ngekuthi kulenhlavu lencane. Uthi ke lapha uthi it is like a man who plants it in his field. Ngiyakunaka lo bazalwane uthi in his field lokho ukuthi ubekisa ngekuthi kunemuntu lo ngumhlanyeli. Lenhlanyelo nguKristu, lo mhlanyelo nguNkulunkulu, uhlanyela lenhlavu in his field. Ukuthi uhlanyela lenhlavu in the world that he created. So ufuna bakhombisa
ukukhombisa abantu ukuthi hey lo mbuso wasezulwini noma beningawuboni solo ukhona kodwa njalo sesikhathi sekuthi uphakame lo mbuso wasezulwini basinziswe abantu babuyele uNkulunkulu bantu baphume esonweni bantu kuze batokhona ukuthi bafike ekhaya ezulwini kungakho ngabe kusangale inhlaba kunalesinye islogan ngisithanza kusalenye ibandla abathandekayo sithi empty hell fill up heaven. Empty hell fill up heaven. Lokho kusinakubuka lenzaba yembuso wasezulwini uteleke ukuthi kwanyalo yebo sisengefiki lapho khona sitawuhlala ekhaya ezulwini kodwa sekunalo mbuso wasezulwini. Lothi asi empty hell and fill up heaven. Lothi bantu abashiye isono balandzele Kristu. Lothi bantu ababone ukuthi badalwe uNkulunkulu. Lothi bantu ababone ukuthi baphila esonweni nabangakembemukeli uNkulunkulu. Lothi bantu ababone ukuthi Kristu akafelanga nje lide ukuthi kuthiwe kugcwaliswa umbhalo kodwa lokufa kwakhe kuthi mina nawe kufuna sisaphila la emhlabeni simemukelele njengenkosi nemsindisi wokuphila kwethu. Umbuso wasekhaya ezulwini, the greatest kingdom. So lapha bathandekayo naka ukuthi kwecala inhlavu kukahle ngoba sesisemba sahlobo lapho khona na uhamba emasimini ukhona nje umthandekayo ubhizi madoda nesikhulumba sibhizi isikhathi sekuhlanyela bantu bayahlanyela. So lokufika kwaKristu atalwe abonakaliswe ngokuthi uNkulunkulu abehlanyela. It was the time of planting. Bese yaqhubeka le verse bathandekayo lithi it is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants. Hallelujah. Nakakuthi lana bathandekayo khumbula leslogan lesithi dynamites come in small packages. Hallelujah. Nanawe nje mthandekayo ngenteka bakubuke lapho khona bathi hawo kodwa ngabe lo mzalwane lona angasitshela kuthini. Ngela ukutshela mfana sekhaya ukuthi nangabe uyingcenye yembuso wasezulwini you can do greater things that you can imagine. You can do greater things than people think you can. Why? Because wena uyingcenye yembuso wasekhaya ezulwini. Lamandla lonawo wena lamandla uNkulunkulu lawabeke kuwe longawasebenzisa can change your family, can change your community, can change your workplace, can change your destiny. Lutho lonke libuye kuNkulunkulu ukuthi uyathi besimbona kwangazuthi kude la ngakwenda kodwa wonela kuba ingcenye yembuso wasezulwini. He can do all things through Christ who strengthens him. So ke bazalwane lithile livi noma uthi lo mfanekiso waJesu, even though it is the smallest seed, it became larger than all garden plants and becomes a tree. Hallelujah. Bese bathandekayo liyaqhubeka ke lapha egcineni lithi so that the birds of the air come and make nests in its branches. Yathi lapha sengicabanga kusukela enhlavu lencane yahlanyelwa phasi. Hey yathi yamila bana babuka lokwesihlahla kusakhula Nkosi yami bakhumbula lenhlavu bathi hawo lokwesihlahla lokutaba lide kodwa basibona lesihlahla sikhula lokusho ukuthi lapha Kristu bekisa ngekuthi ngisho yena sahambile sekhaya ezulwini ngalokuthi ushiyelo umlayeto kubafundi bakhe ukuthi hambani niye eventonge nishumayele livi. Lo mbuso waKristu yakhulu lokuthi sikhona lana ukuthi the 12 besikhuluma ngaye last week waba faithful kulomsebenzi Kristu bekabanike kuwo. Bashumayela livi noma bahlushwa, bashumayela livi noma baboshwa, bashumayela livi noma babhekene nezingzinamba. Lakhula libandla laKristu kuthiwa lapha nawufunza Acts each and every day bebangedeka noma lo mbuso omelene nabo kodwa ngoba bashumayela ngemandla nangekukholwa wakhula lo mbuso. Wakhula lo mbuso. Nawubuka ukuthi ibandla selinganani kulamalanga yindzaba yani yindzaba yethu kunebantu lababona ukuthi libhala lo mbuso lona mkhulu nayo bashumayela livi. Nyalo bekuthiwa lesihlahla lesihlahla lesikhulu sihlahla lapho khona netinyontonge tibeke tihleketazo emagaleni. Tiwabe kanjani emagaleni ngoba lamagala aqinile, lamagala emile. Ngicabanga lapha lesihlahla ukuthi sasinemthuli lomkhulu bese kukhumbula lamazwi athi yena uyinqaba yethu, yena usiphephelo sethu. Shosi letivumvumu nathi tifika left right and center letinyoni lehleli lapho lesibheke tona
kuyakhona ukuthi ivikeleke leni ngoba tihleli kulesiveke siyini singumbuso kaNkulunkulu lokho kusiphathelelayo asichubeke nanoma ngabe unyaka kuphela noma simbonga uNkulunkulu ukuthi usiholile kwaze kwabangilana asichubeke sihlale kulombuso kaNkulunkulu because it is the greatest kingdom. It is the greatest kingdom. Why? Because akhona labanye alternatives. Sifunzile kuseni ukuthi lithi leli lifuna shumayele in and out of season because kutawufika isikhathi lapho khona sekunetimfundiso letinesito letimfundiso lekweduka letitele ukuthi titosusa ukuthi sakhele kulesihlahla. Kodwa ngoba lo mbuso kaNkulunkulu ufana nalesihlahla lesikhulu kuthiwa letinyoni takhe tidleke kuso lesihlahla. Hallelujah. Nanga kusibazalwane nanga beshothile inyoni takhele kulezidleke kunento letiningi letivelako kulokubhalekiso nje mina ngibona letinyoni disinomatakhe lezidleke diphume ngaphansi nafika ngaphandle khanze letinyoni dihleli inkosi yami kuloko tihlahla lokunenamthudi bese tiyasho tithi hey uyathi mayeni yahlupheka la nihleli khona thina kukhona isihlahla lesikhulu lapho sihleli khona futhi nasihleli khona kude lokusathekhayo lemvula isinethe nesiyakhona kuphila futhi kulesihlahla asinamkhawulo lesihlahla asisho ukuthi hayi sekugwele manje cha ngoba sekunetinyoni letingakakhake kodwa lesihlahla kwangazi ukuthi the more babeteka noma the more letinyoni tigeteka nalesihlahla siyakhula ukuze sitawukhona bakhomodate bonke naba ukuthi nakiphuma letinyoni shothi tihambisana ivangeli lokho ukuthi mina nawe umthandekayo akusiko ukuthi sifike sihlale nje kulesihlahla bese enjoy ama benefits cha kodwa ukuthi siphume siyafuna letinye inyoni siphume siyafuna labanye abantu sibatshele ngalo Jesu sibatshele ngalo mbuso ukuthi kunenzawo where you find rest uthi Kristu come to me and find rest uthi Kristu letha lo mthwalo wakho losinza kokimi mina ngiyakunika ukuthula lokuthula kutholakala kulesihlahla ngoba lesihlahla umbuso waNkulunkulu asufune bathandekayo lombuso ngaka ukuthi ngidacela sifunze bathandekayo incwadi yaDaniela chapter 2 verse 44 na 45 uthi lo mbuso lona will be the last kingdom standing. Ikhona lemibuso bazalwane ikhona letinye inkolo letenda ngasithi ngiyo lento kodwa atisiyo manje funa sinake ukuthi uthini uNkulunkulu akhuluma kuNebukadnezar ngenceke yakhe Daniel. Daniel 2 verse 44 to 45. Ngesikhathi salawo makhosi uNkulunkulu welizulu uyawumisa umbuso langasoze wabhujiswa lutho futhi ngeke unikwe labanye bantu uyawubhijida yonke leminye imibuso uyicethe kodwa wona uyawukuma kuze kube phakathi ngiyo leyo ke incazelo yalombono welidwala lelahleshulwa entabeni kodwa hayi ngetandla temuntu ngilo lelidwala lelabhidlita insimbi nelithusi nelibumba nelisiliva kanye negolide kwabadicucu uNkulunkulu lomkhulu wembulelo inkosi lokutakwendeka kuletikhathi letitako leliphupho liqiniso nalokuchazwa kwalo kwethembekile. Hallelujah. Lapha bathandekayo usengefika Jesu. Lapha bathandekayo this kingdom has not been inaugurated. Ndachaza kafishana lenza le inauguration. Kodwa uNkulunkulu lento uyiveta le emuva. Uthi Nebukadnezar lapha wena lenkani lonayo unayo ngoba mine nguvumele ukuthi uncobe letiva. Kodwa ubowathi ukuthi lo mbuso lona umbuso webantu. Kodwa kunembuso lotako. Umbuso lotawusala ngisho nale netinye setingekho. Umbuso lotawunqoba lemibuso le. Uthi ke lawa ngemagama ubowathi ukuthi lo kunebushoko mina uNkulunkulu will come to pass. So ke lokufika kwaKristu Jesu bathandekayo kuletha nangu umbuso noma kuveka lo mbuso waNkulunkulu umbuso lo yawuma kuzimbe phakathi. Kude umbuso lo yawunqoba. Manje ke bangcwele uthi
lo mbuzo ingabe wena ukhona yini kulo mbuzo? Ingabe wena sowuvile ukuthi kunembuso wasekhaya ezulwini ukhona yini? Ngicela ukuchazela nekukhumbuta ukuthi indlela ekufika kiyo ilula. Yomukela Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi wakho. Ngoba nguye, when we say we receive Christ as Lord and Savior, it's because he is the King of the kingdom of heaven. So na umukela Kristu mthandekayo uba ingcenye yalombuso. Lo mbuso wasekhaya ezulwini ufana nale nyoni leyakhela ezihlekesayo kulesihlahla lesingumbuso wasezulwini. Na uphuma uphila impilo yakho iyashumayela, impilo yakho iyakhuluma, ukhuluma ngemlomo, ukhuluma ngetendo, bantu bayabona ukuthi nembala lona ngumntana kaNkulunkulu. Ngaka amagama Jesu lawashoko in the last supper nakakhuluma nebafundi bakhe uthi, drink from this cup because I will only drink it anew masifike ekhaya ezulwini. Now ngithi the kingdom of God has been inaugurated. Lenzaba ungayibekisa kangcono njengemidlalo mawuqala. Ngawufika lapha ematchini kuba ne kick off. Bese kubalala kuphela khona umdlalo. Nakathi Jesu, the kingdom of God has been inaugurated. Noma nakathi the kingdom of God is upon us. Bekasho ukuthi igame seyaqala ke manje. Lenzaba ukuthi empty hell and fill up heaven iyaqala ke manje. Lenzaba ukuthi umbuso kaNkulunkulu ubonakale kubantu bonke iyaqala ke manje. Leni because khona la kuyafika isikhathi khona. La kuyaba game over. Nangabe ungekho kulombuso sho ukuthi uyawunikiswa evende kulahla. Manje ke mntana sekhaya sisendlini yenkosi. Indlu yalombuso wasekhaya ezulwini. Ngeke kulunga ukuthi mina nawe sisale singakhona ukufika egcineni. Naka ukuthi Jesu nakathi ngidawunatha kabusha endlini yababe. Kusho ukuthi the kingdom of God will become physical. Siyawuba khona abathandekayo, yebo imtimba uyabe seyihlukile kodwa uyawuba khona lo mbuso futhi uyawuma kuze bephakathi. Manje namhla emini ngidawuthi kuwe asingasali kulo mbuso kaNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu, ukhona Jesu Kristu, ukhona moya wakhe loyingcwele udele ukuthi awubitha thina ukuthi singasali kulo mbuso namhlabeni kodwa asibe ngemalunga embuso wasekhaya ezulwini. Mina uthi lana bathandekayo Mateyu uthi nakabhala ngalenzaba ekutalo kwaJesu uveta lenzaba ukuthi iyefika lengelosi yathi igama lakhe kuyaba Emmanuel, the Lord with us. Bengasuye Emmanuel ngaleto khathi wasuya nyamalala. Bengasuye Emmanuel ukuthi wanyuka na Kristu kodwa uManuel ukhona namuhla. Unenkinga bathandekayo, sometimes when we read these passages sikhuluma ngaKristu lobeka khona into longathi akekho namuhla. Kodwa I want to say this afternoon ukuthi ngoba lo mbuso kaNkulunkulu is at hand. Kusho ukuthi Emmanuel ukhona namuhla. Whatever it is that you are facing, ukhona uNkulunkulu. Whatever challenges that you are facing, ukhona uNkulunkulu. Whatever strength you need, ukhona uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu ufuna ukuthi mina nawe sifike ekhaya ezulwini. Yonke imbuso yebantu iyabhidlika. Kodwa kunembuso lomile kuzepe phakathi. The greatest kingdom, the kingdom of God. Ngena mthandekayo. Ngena mthandekayo. Ngena mthandekayo. Ngena mthandekayo. Ngena embusweni kaNkulunkulu. Indzawo isekhona. Ikhonela wena. Ngendeka kube uhambile endleleni washelela. Njengoba sisho nje sithi looking back sekuphela unyaka. Kunetinzaba kunematibuni. Kunetihlahla lapho zubeke khona, kunalapho sifayeke khona kodwa Emmanuel is still with us. Vuka mntana sekhaya ungahlali phansi. Ngena mntana sekhaya ungasali ngemuva. Umbuso kaNkulunkulu ukhona. Ukhonela mina nawe.
Ngicela sukume sithandaza abathandekayo. Sibonge umbuso waNkulunkulu, the greatest kingdom. Uyabekisa Jesu uthi umbuso wezulu ufana nenhlavu yedlula mithi. La ithatha lo munye umuntu wayihlanyela ensimini yakhe. Yona incane kakhulu, kepha naseyikhulile iba inkulu kunato tonke isihlahla. Uthi manje kufike netinyoni temoya takhe ledleke tato emagaleni aso. Bekisa Kristu ngembuso wasekhaya ezulwini. The greatest kingdom, the last standing kingdom, the kingdom we should be a citizen of, the kingdom of God. Yiba ingxenye yakho. Nangabe ungekhathi yebo endleleni indlela yinze kuningi lokwentekayo. Kodwa ungahlali phansi. Sukuma mntana sekhaya. Sihambe kanye sifike egcineni. Ukhona Kristu. Ukhona la mina nawe. Kuma embi kwababa kusincusela. Uthi Inkosi isisite, Inkosi isixolele, Inkosi isiqinise, Inkosi isiphe amandla. Ngabe ukhona yini emini lothi Nkosi ngiyacela namhla emini uthi Nkosi ake ungisinde. Zange sengikwemukele njengenkosi nomsindisi. Kodwa sengivile ukuthi kunembuso lekufuna kube ingxenye yakho. Umbuso wasekhaya ezulwini. Nangabe ukhona losho njalo ngiyacela aphakamise isandla lapho apho nakhona sitawukhuleka kanye. Nangabe ukhona lothi Nkosi ngisahamba endleleni kuningi lapho ngishayise khona. Ngidiva kwangathi amandla semancane. Ngicela nje namhla emini babe ungiphe amandla lamasha. Emandla ekuqhubeka kule ndlela. Ngicela kuthandaza nomuntu losho njalo namhla emini. Lothi nje Nkosi mabala onke. Nkosi yami. Awungcolisi umoya wami. Kodwa ngoba wena ukhona, Emmanuel who is with us. Wena ngigeze umhlaba. Ngicela sivale amehlo sithandaze. Baba siyabonga namanje mina egameni laJesu Kristu uNkulunkulu oyingcwele. Nalive lakho simakathele lisikhumbutako. About the greatest kingdom, which is the kingdom of heaven. It is your reign and rule in this world, uNkulunkulu oyingcwele. Lekhulako baba imihla nemalanga. Bekusile wena baba wathi ifana nenhlavu yedlula mithi. Noma incane Nkosi nayihlanyelwe nguwe simakathe. Ikhula baba and be the greatest and the biggest tree. Umbuso wasezulwini. Siyabonga baba ukuthi uyakhula wona ngoba sikhona thina. Sibonga baba ukuthi usetawukhula simakathe. Ngoba sitawuphuma baba sitshela umhlaba wonke indzaba letimnanzi ukuthi ukhona Jesu Kristu. Jesu Kristu loxolela umuntu etonweni. Jesu Kristu lokhulula umuntu ekuthunjweni. Jesu Kristu lophilisa umuntu kuko konke lokumhlasela. Jesu Kristu loyinqaba nesiphephelo. Jesu Kristu longemandla. Jesu Kristu longilili. Siyabonga baba wethu lengcwele ukuthi ukhulume nathi namhla emini ngalendlela.
uNkulunkulu etloncwele kwangathi ungasitha sisaphuma sibhekana nemhlaba ukukhumbula ukuthi siyingcenye yembuso wasekhaya ezulwini, umbuso lomkhulu kunayo yonke imbuso lekhona. Ungumbusi webabusi wena Nkosi, ungumnqobi webanqobi, umile kuzwe phakathe. Sithi uNkulunkulu etloncwele siside sisahleli kulesihlahla, lesihlahla lesingumbuso wakho. Uthi Nkosi sende inthando yakho etikhathini tonke. uNkulunkulu etloncwele simeme nalabanye. Impilo yethu babe iphatheke, impilo yethu babe idleke. We are the salt and the light of this world. uNkulunkulu etloncwele siside endleleni yonke babe ukuthi sihambe ngokwethembeka. uNkulunkulu etloncwele khona egcineni babe etloncwele konke nasekuphelele so ufika umbuso wakho babe njengoba baba waveta kuJohane wathi ngibona umbuso wehla ekhaya ezulwini umhlaba lomusha. Uthe wena simakathe nasi sidlo babe lesitasidla nyalo siyawusidla kabusha Nkosi ngalelo suku. Baba etloncwele sonke sikhona lana sifisile babe kuba ingcenye yaletsili lelikhulu letsili lasekhaya Nkosi ezulwini lapho umbuso wakho babe uyawufika upheleliswe khona. Sithi babe nalibandla lakho Nkosi namanje emini egameni la Jesu Kristu sisithe babe ngamunye nangamunye babe sihambe ngokwethembeka endleleni uze ubuye wena Jesu Kristu utawulanza libandla lakho manje Nkosi kuze kube phakathe. Amen. Sibonge bathandekayo. Ngicela ukuthi namhlanje ngoba kuyinkonzo yesidlo ngicela umfundisi Jele abuye ngaphambili. Ngicela baba Masina nababa eHlatshwayo obabe nibuye nitawusisida la kuhambisa letitsha. Bathandekayo ngicela ukuthi nasethi hamba letitsha nangabe nawe ngilothathako kuze kuba lula nje phakamise isandla batosheshe bakubone laba labatabe basisida. 1 Corinthians chapter 11 bathandekayo verse 23 to 26. First Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ngicela usifunzele isonke. Ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lenganinika kona kuthi inkosi Jesu ngaloko busuku lathengiswa ngabo wathatha sinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini lokhu kwendeni kuze ningikhumbule. Ngalokufana nako wathatha inzebe emva kwakudla kwakusihlwa wathi lenzebe sivumelwane lesisha lesentiwe ngengadi yami yendani lokhu ngetikhathi tonke naninatha kuyo uze ningikhumbule. Ngobe nanidla lesinkwa ninathe kulenzebe nifakazela kufa kwenkosi ize ibuye. Haleluya. Bathandekayo njengoba besikhuluma ngalombuso wasekhaya ezulwini uyabekisa lana Jesu Paul nakabhala uzama kuletha iorder kuleli bandla laseKorinte lele nkonzo yesidlo bese liyenda kabi. So yaveta ke Paul ukuthi kule encounter yakhe na Jesu wayikhulumisa lenzaba yalesidlo. Bathandekayo manje ke sitawudla ke nathi bangcwele labo labafanele ukuthi badle ngulabo bazalwane firstly bayimukele inkosi njengemsindisi wabo bese thula babhabhatisiwe. Haleluya. Kulabo bathandekayo nangabe uzivakashele usidla lesidlo le ebandleni lakho please feel free to partake with us because uthi Jesu kwendeni lokhu njalo nanihlangene kuze ngikhumbule. So ke thina bazalwane siyayisiyendele inkonzo kanye ngenyanga. So ke bathanda ngicela sila khona nje phakamise isandla khona abo babe batawukhona uku-identify. Ngicela i-praise team isikhulu isihlabelele. Sengiyade elangosi ubangiphiwe ke
ukuthi sitawuqala ngalomfanekiso wesingwa kancane. Lethi 1 Corinthians 11 verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ngacela sivumane naye. Ngacela mfundisi Jena sibongele isinkwa. Siyabonga ukuthi wasindela umangaliso ukubeka ukuphila kwakho phasi ukuze ukuthi sithole ukuphila lokunaphakade. Siyabonga babe usinakekela kwakuyimihla nemalanga. Siyavuma baba senthi kahle kodwa wena usithithile ukuphila. Sithi-ke babe namanje, we bless your name, we hallow your name, you are worthy of our praise. In Jesus' name. Verse 25. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Ngacela sinathe kancane. Ngicela babehlatshwayo usibongile. Naye ngathi inkosi yakho sidle sakho uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasibisa Nkosi sesilahlekile. Shengasinena ngathi yakho uNkulunkulu angachubeka ehlele abantu bakho ukuze umhlaba wonke usindiswe egameni likaJesu Kristu. Sibonge bangcwele. Lithi ke lelinye lalamavesi bathi ngiqedza labazalwane asangekho Jesu sebasidlile sidle akwase kuba nemvumiso. Haleluya. Kwase kuba nemvumiso bangcwele. Ngicela ukuthi praise team isibone kodwa Sibonga kwenta livu lakho uNkulunkulu namuhla phakathi kwethu. Kusisahlangana nje wena uNkulunkulu bakhona. Awugcini ngokuba khona babe kodwa uyebe soyasifundisa. Uyakhuluma netimpilo tethu. Sibonga ukukhuluma kwakho babe namuhla. La usinkosi usikhumbuta khona. Kuthi angeke nje sihlale kulesidleke.
Kepha uyafuna babe kuthi siphume siyofuna leminye imphefumulo kuze babe libandla lakho likhule. Babe siyathandaza egameni likaJesu selekelele uNkulunkulu. Siyathandaza siyathuswa naNkulunkulu ngelanga uyawusimisa etitradini silemete kubo open air. Siyathandazela lelo langa uNkulunkulu. Siyawuphuma singena emitini kuze babe singagcini ngokuliva live lakho. Sisite Nkosi lokho lokukhulumile sipractice ngamunye sipractice babe as a church kuze wena uNkulunkulu ujabule ngathi. Namanje ke babe qhubeka Nkosi mfana wakho babe lombekile kulendzawo kulomvolonta imphefumulo yethu. Siyamnikela babe esandleni sakho mbiyele babe siyathi ukuthi isitha lesinsathane babe wethu leyingcwele siyathi target atinqefu takho kuze tilahlekele ngomlayezo. Kepha siyathandaza thina Nkosi sifihlele yena babe enkathumleni ebukhona bakho ngikhulise Nkosi akukwatini wena vikela umndeni wakhe Nkosi nako konke Nkosi lobabusise ngako bandla lakho babe lisehla kulendzaba yiba kanye nathi Nkulunkulu kunayisizini yethu ingoti sethemba wena wedwa Nkulunkulu timpilo tethu sisehla kulendzaba sitibeke esandleni sakho wena lo ethembekile wena lo nemandla onke uyawusigcina baba usilondvolote wendele buhle nokudunyiswa kwegama likaJesu.